Assalomu alaykum YouTube ko'ruvchilar, izləyicilər. Qarаңызlar, Soqoq mal bozorundayız. Күніге жексенбі 21 март. Uylарды tartib ko'rgazmoqchimiz. Var kimdik ekan? Qancha so'rab o'tasiz? 100 ming. Şolu 100 ming so'm. Alatau Shvets qaysi parada? Alatau. Qancha litr sütü var? 15 litr sütü var. Onsiz kimdik ekan bilmaysiz? Oğlar kimdik ekan ha? O kimdik ekan? Qancha bu? Qancha so'rab o'tasiz? 90 ming so'm. Qancha litr süt var endi? Boz 15 minut var. Boz 15 minut to'ydi. 90 ming so'm. Hozir. Arkası mental. Qancha so'rab o'tasiz? 160 ming so'm. Qanchani sütü o'tdi? 3 tuş. Sütü var mı yok mu? Sütü var 20 sütü var. 20 litr sütü var. 3 sütü var. Qara kimdiki? Para bizde. Nargı galıştı 150. Narkı qara mı? Ala. 150 ming so'm. Qanchani sütü o'tdi? Onu 150 ming so'm deb Galıştinga süt bağırtında uy. Aramızdır. Bakın Galıştinga'da sütü var mı yok kana bayı kana boz. Жақсы, олар сіздікі емес пе олар? Жақсы. Galıştinga. Қандай үйлері бар? Беловодск. Так, не деген порода бұлар? Галштен. Галштин süt бағытында ойлар, а? Қаншадан сұрап отырсыздар? 120 мыңнан. Қаншаны süt туыт дегенде бұлар? Бары бірдей. Yok mınao 3'ü. Ha, mınao 3 öyle. Yani 3'ü. Sütü var dediniz mi? Sütü yok. Bayıptır. Rossiyada kelgan uylar Belovodskda turadi ekan, 3. Yaxshi. Telefon nomer aytib qo'yamiz. 501 0501 777 777 666. 666. Mana şu 3 Kunacın 3'ü. Şimdi kazayım. Bayka qancha so'rab o'tasiz? Ko'k. 85 ming so'm. Okay. Assalomu alaykum. Qancha muzoğlu uy? 90 so'rab 90. Birinchi tuğut o'xshaydi. Qancha litr sütü var? Hozir 10 litr. 10 litr sütü var. Birinchi tuğut 90 ming so'm deb so'rayaptir. Bayka qarangizlar. Assalomu alaykum baka. Qancha so'rab o'tasiz? 130 ming so'm. Qancha litr süt var bu? Ha, boz var. 8 ay. Qanchani sütü o'tdi? 3'te tuğuptur. Qarangizlar mana. Mana yaxshi 110 mingga savdo bo'lyapti уже bu. Yaxshi. Mana uylar. Sizlarki 130 ming so'mdan. Qarangizlar. Süt bağırında oylar mı? Boğaz ekan bu. O uylarning xazayini 806, 706, 76, 92, 03. Qayerda turasiz? 70 baş var. Qaynzavodda 70 baş var. Nanay bazarga, yar bazarga ketdi 110 mingga. 110 mingga ketibdir mana. Yaxshi. 110 mingga ketibdir u.
Kimdiki bu? Qancha so'raysiz aka? Assalomu alaykum. Ha, sizniki emasmi? O, bozor alami degan kanal. Iyisi yo'q a buni. Assalomu alaykum. Qancha so'rayapsiz? Xunajin. 50 ming so'm a? Yaxshi, yaxshi. 50 ming so'm. Ya, bu şu so'rayib. Qancha ekan bu? Kimniki? Ha. Kimniki bu? Musa Osman 80 kaldı. Aldı. 5 milyon. Ha, yaxshi, yaxshi. Ha, mo'jaz. Bu özü qarib qolgan. Daha bir 2-3 tutursa bo'ladi da. Ha, yaxshi. 80 ming dedingiz a? Ey, 80 mingga ketibdir. Bayga qancha so'rayapsiz Xunajinga? 90 ming so'm. Uygachi uyga? oy 90 verdi. Ha, 90 don ekan. Kelip qanday aytdin? Yo'q aka. O birovniki. Ha, birovniki. Ha. Qancha ekan aka u qora uy? 110. Qancha litr sut bor? Ha, yaxshi. Qancha so'rayapsiz aka? Ha, bo'z bujumida to'y 120 ming so'm. Yaxshi, yaxshi. Ma'qul, ma'qul. Tak, aytavering, chekkadan aytaman. O, suti bormi yo'qmi? Sütü var. Qanchasi tut ekan? Birinchi tut 140 ming so'm. Ha, ikkinchisi semiz. 8 ay boz. 8 ay bu. boz. Qancha so'rayapsiz? 155 lira atar. 155. Ha, sarıgacha. Sarı da boz. 6,5 ay boz. 6,5 ay bu. Yok, birinci tut. Kullanıcı. Xunajin. Bu qancha so'rayapsiz? Bu da 155. Bunda 155. Buna qarachi semiz. Burada parada sütü var boz. Qancha litr sut bor? Bunun gazı 15-18 çıkıyor. 15-18. Qanchanchi tut? Birinci tut. Birinchi tut, ha? Kullanıcı. Ha, sarıcha. Sarı da birinci tut. Xunajin. 150. 150. Bu ne degan parodalar bu sarı? Karıştırdı. Qarasicha. Kara polni karıştırdı. Bu barda qalichchi, ha? Qancha bu? Qanchanchi tut? Bulan birinci tutlar. Birinchi tut. Bizde birinci, ikinci tutlar arlar. Barda 50 talar ha ular, ha? 50 tane. Qancha litr sut bor deding? Bunu 18'den 20'ga çeyin böyle ödenir. 18dan 20gacha. Aqchasi qancha? 155. 155 ming so'm. Gelin tatası mı? Ne? Mana jigitniki tartan. Gelin tatası. Ha, oy. Ha, bulda özledik. Bulda 150. Son 16-17 garanti, ha? Semiz жылтыраған бұқа екен, мұнан енді жойын тартайын. Төрт тепчектен иштейт. Төрт иштейт, а? Ооба. Телефон номерді айтайын мен. Қаяқта тұрады? 71. 771 512 516. Ушул номерге чаксаңыздар болот. Уй, ээси. Мына караңыздар. Сүт багатына уйлар. Канчадан болду булар? Я. 35 дейт. Булар айтпады сен асына. Булар канчадан болду ака? Ne surata asma? 120 ming so'm. Ikkinchi tut qoldi mi? Ikkinchi tut muzo menen 120 ming so'm. Qancha litr sut bor endi bular? Qancha litr sut bor? 15 litr. 15 litr sut bor ekan. Qaramizlar. Bular sizga? Çok. Niyesi yo'q. O uydun bolushi 160 ming so'm ekan. Qaramizlar. Bozuk 3. tut. Onda 20 litrden süt verdik deydi. Qaramızlar. Al telefon numarini aytam. Bayga kimniki bu?
Baka sizdiki mi o? Qancha so'rab o'tasiz? 135. 135. Ne degan paroda bu? Shvedskiy paroda. Qancha litr suti bor? Qancha tut? Ikkinchi tut. Shvedskiy paroda mı? 0706 19 88 17. Ушул номерге чалсаңыздар болот. Ушул үйдө базар аламы деген. Достор, комментарий калтырыңыздар, суроолор болсо, видео жакса лайк басып, каналга жазылганды унутпаңыздар. 0777 84 96 48 сунуштар болсо ушул номерге кайрылсаңыздар болот. Байка, бука канча болду бу? 120 миң сом. Жакшы. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.